call him Baba Yaga. Vi kan være villige til at sælge Morningwood til jer Boogeyman? for 4 millioner. John wasn't exactly. Hvis vi får lov til at få alliance i Pacific. For jeres egen skulle være med, for jeg trækker. Jeg må også godt blive ved. Det skulle jeres eget valg. He was the one you sent Men to ja, kill the jeg er ikke Pacific. fucking Boogeyman. Den ligger i vores hånd. More on the track, bitch. God, fuck off. Don't get it confused, like I love my block. Go and ask what I did to the op. So if the O's not bluff for this shit. Niggas dumb if they think I'ma stop. How the fuck you start all this madness? Man kan sige, folk skulle også PC-tjekkes. Fuck det her. Jeg kan ikke bruge mere tid på det der. Det er fandme for dem der på. Det er fandme det mest amatørk, det der hører på. Genstart, det er piss er vi scenarie, og så tager vi den i morgen. Hvis de vil have på munden, så får de til munden på en eller anden krig. Vent, GG. Ej, nu. Go! Vent, gutter. Ej.